Voatendro maro ny premier ministre zany vaovao ary tegna miarahaba anazy zaho, indrindrandrindra manome teny amin'ny teny araiky zay tiako ho tenen'olo jiaby aminazy de hoe bon courage ianao, satria mino afa tsy atory izy raha angolo malialy fa tsy matory, de bon courage izy. Izay nanaovako mbola tsara amintsika jiaby niany. Voatendro zany PM nomaly le 15 mars de fa cinéma be amin'ny Facebook ao amin'ny ACM sy ny tariny de mampalahelo. Raha tadidinareo misy resaka foana teneniko teto tamin'ny matetika zany de saika ny monde maritime no resako. Niteny koa za alohan'ity vidéo ty, niteny tamin'ny teny teto magnano hoe nizaniza ao apetraka eo fa koa tsika tsy araikaraiky aby tsy miova sarotro sarotro. Tsy hoe sagnatria Colonel Michael Zaraiky havita agnova Madagasikara, tsy sagnatria PM voatendro nomaly Zaraiky havita azy io, fa tsika jiaby miaraka magnova azy io. Ke mampalahelo vao nomaly voatendro ny PM niany de fa mahamenatra ny raha hitanao amin'ny Facebook. Misy aloha ny olona zany mitsikera satria hoe mahita sarinazy nitendren'ny filoha teo aloha zany tamin'ny andraikitra zay nahalalagna anazy alohan'izy voatendro premier ministre tamin'ny kasikan'ny famatsim-bola sy ny rehetrarehetra. Manino izy mbola voatazona jusque niany, point d'interrogation fapetrako aminareo zany. Matoa izy mbola eo niany, ny fitondragna niova satria olo niasa tsara io. Zay raha mbarako atsika jiaby. Izy io tsy zagnahary fa olombelo izy io. Fa olombelo fahalalako azy rango tamin'ny 1989 raha tsy diso zao. Tsy niany zany. 89 raha tsy diso ny fitadidiko. Nahaizako olo io, fa olo io olo manao ny asany amin'ny fony. Ary maharary azy ny hoe izy magnano ny asany bakô tsy miabotira quelque chose. Tadidiko resaka ny aroe tany amin'ny année 2011 tany hoany tao Mahajanga ary mety tadidiny zany sura. Mitaraina izy satria zay moa mifampitaiza hoe zoky sy zandry, de namonjy nijery anazy mitaraina ny zavatra nisy tam'izany. Nisy zavatra ohatry zao fa voako porofoko efa zaoszaosy zao avy eo raha io mivadika zavatra hafa, zany hoe zavatra fotsy de mivadika mainty nefa hita fa hoe zavatra fotsifotsy de fa nitaraina izy tam'izany de ho zaho tamin'ny koragna io hoe eo zany ndraiky courage foagna anao fa amaray izy io mbo misy chance atsika mbo hiova fô. Ary eo izy io niany. Zaho aloha premièrement tena tsy asitriko atsika jiaby. Miady ho an'ny tatsambo, miady ho an'ny monde maritime ny asako fa za niany ravoravo mahita izy io voatendry. Ary magnaporofo fa ny olona nanendry azy io olo vogo nagnova raha. Zay. Tsy hoe reko promotion zany de hoe zany fa olo io haiko tsara ho za haiko. Za ndraiky tsy tafiditra agnatin'ny lati-dohanazy io fa haiko olo io. Niany olo magnaboaka sarinazy ndraiky président Andry Rajoelina eto. Bien sûr nommé ny Andry Rajoelina izy io. Donc olo nommé zany ary samy tena niandraikitra ny tany tam'izany anisan'ny maventy. Avoasasaha izy io iarahantsika mahita jiaby tamin'ny telefony. Tamin'ny affaire-ny tsy anognanarn'olo zao. Rehefa farany samboriny izy tompony mihitsy nandeha nanao fisamborana an'le olo tany Mahamasina tam'izany. Zany hoe rehefa ampanomenao asa izy de magnano. Ka
atsika raha tokony ataontsika zao magnampy izy satria io mihaino olo jiaby mitandregny olo jiaby zao ty fony fotoagnany mety kely par rapport amin'izy taloha mais c'est quelqu'un qui écoute tout le monde zay de ty kovana ho za hoe tsy araikaraika atsika tokony magnova na zao magnova tsika jiaby magnova vonomaly izy nommé niany fa cinéma be amin'ny ACM ao bon chauffeur maritime tsy de idirako fa mampalahelo karaha raha nitranga tamin'ny PMF to foana zany hoe ny olona anankiray nefa nommé hoe lehibe an'izao de izy mieritreritra fa Andriamanitra kely donc zay tiany atao nefa tsy zay le raha tsy zay misy lalagna atsika za tsy midika amin'ny affaire-ny ACM iny fa hitako fotsiny mangala baraka hoe ro samby reo koa mifangala baraka anatin'ny raha io izy koa za amplacen'ny olona nendry azy fa adosiko edy reo miala satria mangala baraka an'le olona nendry zay sy nametraka andreo place mitovy amin'ny affaire-ny PMF mitovy zany hoe ny PMF fotsiny nivoaka Facebook satria lavitra ny Antananarivo raha zay nitranga tany Osibe zay nitondrana hatramin'ny huissier satria ity samby directeur reo amin'io au contraire araiky ty inspecteur araiky tany Osibe adoso forcé zay tsy magnaraky ny lalagna ny fagnadisoagna azy de adoso forcé imaginareo raha karaha zany satria any anakazy zao ny tanàna za zao ny olo maventy amin'ny tany ty eto za zao ny DG ny APM pareil mitovy koa tsy haiko zay famarina sy tsy famarina amin'ny ACM ao mais azalaigna baraka olona metraka anareo amin'ny place voilà azalagna baraka olona metraka anareo amin'ny place raha jiaby misy lalagna mifehy azy ohatra ny PMF de misy lalagna mifehy azy io tsy hoe affectation fa nomination olo nommé zany angamba raha ny fahaizako azy de resana aloha izy bon ianao nommeko an'izao manaiky sa tsy manaiky le olo fa tsy manaiky le nomination hoe tsy magnaraka ny lalagna nomination ty fa araiky ny ACM adoso miasa araiky ty omegna promotion fa izy miteny atao magnaraka lalagna raha io ndraiky ziskinavo huissier directeur juridique ressources humaines jiaby nitotona Osibe imagine nareo mahamenatra tsy nivoaka amin'ny Facebook atany karaha ataony araiky ty fa za magnambara mangala baraka olona metraka anareo amin'ny place anareo amin'ny PMF zany mangala baraka satria rehefa megna place tsy midika hoe zaho Zagnahary anareo tsika jiaby olombelo foka mbola ambonin'ny tany ty maty vao atao hoe razana de izy io mangala baraka zay de tsy haiko moa zay toy ny ACM ty fa za ndraiky sûr et certain marambila mitondra eo problème hoe zay mpitolona oui tena ilaigna n'olo mitologno ary ny olo mitologno sakolo tamin'ny toerana nisy azy tsy hoe zay nitologno tantananarivo na zay nitologno tamin'ny fa maro tologno nataon'olo misy olo niady amin'ny tsirariny misy mitolona am'izao misy miresaka an'izao fotony tanjogon'olo jiaby Madagasikara mandroso Madagasikara iova karaha io ko Madagasikara mandroso karaha tany jiaby io tsisy olo andeha gauche andeha droite zany mijanogno io tsisy mandeha mana clandestin mandeha mayotte zany mijanogno satria fa mandroso iny koa mara andehananao agny karaha zay mipetraka miasa ivelany tsisy raha nanjary ta Madagasikara de ambarako atsika tsisy raha nanjary commandant sambo ta Madagasikara ny tenako pendant 5 taona inona tsy nahakako médaille na médaille de bronze tsy nalaiko satria le société niasako rehefa manao démarche na médaille ny olona mpiasa anankiray de ino raha nataony tonga le médaille apetrany amin'ny vavahady amin'ny sécurité anao midrika amin'ny bureau sécurité manao ty misy médaille anao vita nefa ndraiky ouverture de pêche
miinvité olo jiaby izy, surtout les officiers ohatranay commandant, miinvité na mandeha any amin'ny restaurant mihina avant départ. Manino ma tsy mba profitena amin'ny anao miinvité olo avant départ amin'ny restaurant iny no nomezanao médaille an'le olo fa apetrakanao amin'ny sécurité manolotra azy an'le médaille de bronze, médaille d'argent jiaby atao karazany ankoatrany chevalier de l'ordre ngamby zay avotsy any. De za hoe c'est pas la peine. Za tsy manambany asan'ny sécurité fa mba omena voninahitra zany atao hoe médaille zany omeny fanjakana zany. Mais bon, histoire nandeha fotsiny zany fa tiako tenena amitsika niany zany message-ko androany de tsotra. Voatendry pe ny premier ministre. Za tsy milaza hoe félicitations. Non. Bon courage anao. Ary mangataka olo jiaby hivavaka mba hoe fotony maro olo zao tsy faly aminazy io. Surtout olo magnano raha tsy manjary maro ny tsy faly satria premier ministre eky izy io. Fa izy taloha tamy Bianco manao dossier, aboaka dossier iny fotsifotsy mivadika maintimainty ambadika ary. Izy io premier ministre donc za matoko tsy ho isy dossier fotsifotsy mivadika maintimainty satria izy agnabo. Mamay courage azy aho. Bon courage anao. Ary amin'ny raha ny mahazay ananay de bon courage anao zandry satria zandrinay io tamy sekoly. Fa kanefany ray aman-dreny izy androany. Tsy amin'ny mahazandry azy tamy sekoly eto fa amin'ny maha ray aman-dreny be ny malagasy azy. Tsy mora asanazy io fa za ndraiky aloha tsy mivolagna amitsika hoe io Zagnahary olombelo karaha atsika fa io mahavita. Maro raha iova hita, maro raha iova. Mpanao politika mangala hondraha nareo zao. Mangala hondraha. Satria io olo io tsy lembelembegnanao anao fahatany olo. Zay. Olo io raha ny toetriny io sitrany izy tsy magnano karaha izy agnano raha fahatany. Zay ny anazy. Ary tsy niany izy andeha agnala baraka ny tegnany. Zay. Karaha ataony sasany magnala baraka ny tegnany hita amin'ny Facebook jiaby. Tsy manao signature araiky ty magnano. Za tsy dirako aferandreo fa le façon ananaovana azy hoe magnala baraka tena. Zay no mampalahelo. De tsiry zareo ny voabaraka fa le olana anindry azy. Tovy amin'le PMF resako iny. Anareo samby anareo anatiny PMF ao de angalagna huissier magnadosy olo nefa olo miteny hoe tsy magnaraky ny lalàgna. Ny fanendrenao ao nomination nataonao zao. Fa mba atao magnaraky za tsy hisy olo mahalay na promotion. Fa izy koa fa olo fa miezaka mahitsy fa le olo napetraka efa datra lalagna mivilivily mivingovango. Ya. Koa fa tonga eo de zaho Zagnahary. Ya, je suis le maître. Donc zaho koragna nakany an'ity m'adresser aminao monsieur le premier ministre. Aza magnekeky anao le olo koa fa magnaboaka toetra tsy manjary. Fa hitanao izy io. Fa ny ACM sy ny PMF ty problème be à Madagascar. C'est. Alors que ça concerne surtout les questions de navigation. Raha roe io mifampiankina, raha roe mifandray ary mitovitovy ny raha ataondreo roe. Na ny ACM na ny PMF. Mitovy. Mais raha roe io tsisy raha manjary à Madagascar. Tonga eo anao zao monsieur le PM. Tsy raha fa ho hitanao vidéo anakaty. Mety tokiky anao. Raha roe tsisy raha manjary. Mankasitraka tsika jiaby.